Mpimanyeto wa tiko wu pasisiwe endzhaku minjhekanjhekisano yo tika swinene. The accused are found not guilty and are discharged on all the charges. Mfundhisi Timothy Omotoso u tshuxiwile eka milandzu ya ku pfinya kambe leswi swi tise ku tsana eka swiyenge swo hlaya. Vaka hina lawa i mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga ri perile. Hi sungula hi hungu ra ku pasisiwa ka xiviko xa mpimanyeto ePalamende eka nkarhi wa sweswi ntshamo wa ku vhota hi marito wa karhi ku ya emahlweni ePalamende a hi voneni. Yes. Okay. Can you please raise your voice? All right. Sokopo, Yebo, yes. Sompa Masiu, NS. Soju, Yes. Subrati, SI. Yes. Swat B. Dau, MPF. Yes. Tikana Kotiwe, W. Yes. Klong, KC. Yes. Tolashe, NG. Yes. Todetsi, NT. Yes. Bandla ra ANC va ri DA ri nge tirhi ehansi ka mpimanyeto lowu va nga kaneta ku wu pasisa. Eka goza leri tikombaka tanihi nxungeto wa ku hlongola DA eka GNU, swirho swa vandla ra ANC va ri DA ri fanele ku teka xiboho xa leswaku xana va lava ku va vandla ro kaneta kumbe va lava xirho ku va xirho xa GNU ke. Have defined themselves, it's in their court. Remember, they were invitees. And if they feel that it is unbecoming of them to be part of a transformation agenda, let them go. ANC leyi twananaka leyi vonaka swilo ku fana yi sola Democratic Alliance hi ku ala ku pasisa mpimanyeto wa tiko ku fana ni xandla xa president wa vandla Matsalankulu na varhangeri van'wana no Mvula Mkonyana u sola DA kwalaho ko voyamela etlhelo loko swi ta eka xiyimo xa yona eka mpimanyeto wa timali. The DA can't play double standards. They can't be an opposition when it suits them, and they can't then be an executive when it suits them. They must actually make sure that they take a decision that can move South Africa forward. And that decision is about letting this process move on, allowing the parliamentary processes, ensuring that Treasury comes in and listens to submissions that are going to be made, including from us in the NC and the Alliance, so that then we can be able to cushion the vulnerable and not actually protect those who benefit and are entitled, who do not want to see the change in the health sector. 5 billion. ANC Themba leswaku yile mahandzeni ya tindlela naswona yi fanele ku hlawula ku va xiphemu xa mfumo kumbe kusuka. Endzeni ka vandla ra ANC ku twananiwe leswaku vandla a ri nge tirhi ni DA loko ri nga voteli ku pasisiwa ka mpimanyeto. It is not well in South Africa when those who have been historically advantaged want to trade off public service expenditure when they want to co-govern without having been given the right to govern. Hi mpfhuka ANC eka mavandla lamatsongo ku fana na Action SA, Rise Mzansi na man'wana ku ringeta ku kuma nhlayo leyi lavekaka ku va va ta pasisa mpimanyeto. Mfumo wa nhlengelo wu tikomba wu le ku tikeliweni laha ANC sweswi hi languteleke ku tlhela hi vumba hi vuntshwa mfumo. Kasi emasungulweni swirho swa Palamende va vile na nkateko wa ku humesela mavonelo ya vona mayelana na xiviko xa mpimanyeto. I want to indicate, the Speaker, that I want to move that the report of the Standing Committee be adopted today. And as patriots, let's make sure that we vote for this report, not for party politics, but for the interest of the people of South Africa. Let's rise above party politics
and care about the needs and the interests of the people of South Africa. MK Party does not support this report. It is far from addressing the budget requirements and challenges of our beloved country. It is more a compliance exercise which fails to meet the statute provisions. You can choose to vote for a report that keeps the fiscal framework as it is, that enshrines tax increases, enshrines bad economic policy, and supports the anti-poor, anti-growth, and anti-jobs ANC budget. Or two, you can support us in opposing this increase. Support you. As the DA, we will remain on course. We'll pursue an efficient government, growth and jobs, and vote firmly against this farce of a report. We reject it with the content it deserves. The EFF does not support the 2025 fiscal framework and revenue proposals as tabled by the Minister of Finance. Speaker, we wrote to you last night an urgent letter requesting the withdrawal of the report on the 2025 fiscal framework and revenue proposals adopted by the Standing Committee on Finance yesterday, adopted during a very chaotic meeting and in a procedurally illegal manner. In our letter, we demonstrated that the committee failed to follow a very basic but essential legal requirement in terms of the Money Bills Amendment Procedure and Related Matters Act of 2009, and requested that you withdraw this item from the order paper, but you chose not to do so. This is what will ultimately collapse the confused GNU government, not the present backroom dealings and backstabbing we are witnessing, but the failure to follow a simple legislative process. With all the confusion we witnessed in the committee yesterday, we are reminded of a giant of our struggle, Mama Winnie Nomzamo Madikizela Mandela, who passed away on this day 7 years ago. She once said, and I quote, "We have betrayed our people. Our struggle has been betrayed. The ANC has become something we never envisaged." And I end quote. This quote rings truer than ever before, as the ANC, now hiding behind the so-called GNU, continues to sell out the aspirations of our people. Mufundisi Timothy Omotoso nabahehliwa kulobye vambirhi Lusanda Sulani na Zukiswa Sitho vatshunxiwile ka milandzu hinkwayo leyi a va langutane na yona eka khontonkulu ya Gqeberha. Muavanyisi Emma Schoeman u humese xiboho namuntlha. Lavanharhu a va langutane na swihehlo swa ku pfinya, ku xavisa vanhu na vukungundwani bya bindzu leri nga riki enawini. Hambileswi muavanyisi Emma Schoeman a nga amukela leswaku a nga na vumbhoni lebyi heleleke bya ku komba leswaku vumbhoni bya vatwisiwakuvava a byi na ntiyiso. Vachuchisi va tsandzekile ku khorwisa khoto hi ku hetiseka leswaku Omotoso a nga na nandzu. When we said to them the NPA can never drop the ball on you, we didn't know that they will drop the ball. I'm here today to say the judge has already told us what went wrong and when it went wrong. Everything that she said today, she left it at the door of the NPA. And I'm hoping Advocate Batohi will ask herself a few hard questions as to why couldn't she line up her very best on this matter? Why couldn't she bring in, she can't tell us she had nothing more to give us. The judge clearly said it went wrong because the NPA did not prosecute, did not cross-examine appropriately, effectively. Kasi Commissioner Timfanelo ta Ximunhu va kombise ku tsana hi xiboho lexi. Ku vile na nhlayo ya maphorisa lava nga nyika vumbhoni eka ntengo wa ku nyamalala ka xinhwanyetana Jocelyn Smith. Vahehliwa vambirhi Jacquina Police na Stefano van Ryn va hehla leswaku va xanisiwile hi maphorisa hi ku sindzisa ku hlambanya hi siku ra 5 Nyenyankulu N'waxemu. Sweswi mfumo wu fanele ku kombisa leswaku lavambirhi va vulavunwa eka xiviko lexi. Nhloko ya milandzu leyikulu ni madzolonga eWestern Cape Brigadier Leon Hanana u vutisiwe hi swihehlo swa leswaku Ayanda Litoni a nga va a ri kona eka mhaka leyi.
loyi anga muhlekisani wa khale ka muhehliwa loyi sweswi anga mbhoni ya mfumo Laurentia Lombard. Lombard u nyike vumbhoni bya leswaku mana wa n'wana ku nga Kelly Smith u n'wi byele leswaku u xavise Jocelyn a n'wi xavisela xing'wamatanda hi ntsengo wa 20 wa magidi wa tirandi. Vito ra Litoni ri boxiwe ko tala hi mpfhuka n'wana a nyamalarile na hi nkarhi wa ntengo. That could have happened that Ayanda, I remember on one stage that there was talks of threat against this, by then the suspects, and if that was the case, it would have been to take him out of harm, to take him out of, and to follow up certain versions. If he was taken from Saldanha to Cape Town, to verify maybe his address or follow up any of the investigation of the explanations that he would have given. I would not say that I do not know about it. Swatetano, phorisa leri nga khoma muhehliwa ri langutene na marito ya vukarhi ekhoto. Sejeni Felicia Johnson a nyika vumbhoni bya loko a teka vuxokoxoko bya vuehleketeleriwa exitichini xa maphorisa xa Saldanha hi Ravuntlhanu hi Nyenyankulu. We're not playing games here, Sergeant. No, we're not. We're playing with people's lives. Now, the reason why I'm looking at these times is because ultimately I'm explaining to you. I have to decide when it comes to the statements they eventually made, whether it complies. I've been told by the state it amounts to confessions. That means it's tantamount to a guilty plea, for which life imprisonment can be imposed. Minkandziyiso ya nhlambunuko lowu hehliwaka yi ta tlangiwa mindzuku ekhoto. Namuntlha khoto ya Mankweng yi twe leswaku mudyondzisi loyi a hehliwaka hi ku pfinya n'wana wa xikolo u sungule ku xanisa n'wana loyi hi n'hweti ya Mawuwani N'waxemu. Emasungulweni maphorisa va vule leswaku ku xanisiwa ka n'wana swi sungule hi n'hweti ya Hukuri N'waxemu ku fikela loko a ta khomiwa vhiki leri nga hela. Mhangu leyi mangariwe hi nhloko ya xikolo endzhaku loko a kume mudyondzisi loyi a karhi a pfinya n'wana ehofisini ya xikolo eMakotopong ehandle ka Polokwane. Nandzu hundziseriwe eka Ravuntlhanu ra vhiki leri taka. Pimani Baloyi wa vika. Mudyondzisi loyi a tikomba moya wakwe wo horile a mbarile tihovorolo. Vateki va mahungu va lerisiwe leswaku va nga humesi mavito ni swifaniso swa xikandza swakwe hi xikongomelo xo sirhelela mutwisiwa ku vava eka nandzu lowu. Mudyondzisi loyi u langutane nandzu wun'we wo pfinya. Nandzu wa yena I nandzu wo pfinya lowu hi wona va mfumo va vulaka leswaku u endleke ka nkarhi wo leha, mara as we understand hi ku twisisa ka hina I nandzu wun'we, one count of rape, but the allegations are that swi endleka. Va xiyenge xa vuchuchisi va vula leswaku va nga engetela swihehlo swin'wana ehenhla ka mudyondzisi loyi. The state is ready to prosecute this matter, though we have to finalize some of the things. There is a possibility that we can add some of the charges. The media can show the face of the suspect because we want to protect the victim to avoid the trauma that she went through. That is why we're avoiding those pictures, because you can get them even on the social media. Nhlangano wa vatirhi wa COSATU wu humese statement xa leswaku va herisile vuxirho bya mudyondzisi loyi. Hina polisi ya ku ri hi nga tikumi hi tinghenise ka swiendlo swa ku fana leswi nga itisa court namuntlha. It's a policy leyi nga kona ka COSATU and it's a policy leyi nga kona ka ti-affiliates hinkwato ta COSATU. So hi condemn leswi nga hitisa court namuntlha swa ku pfinyiwa ka n'wana. Kasi ndzawulo ya dyondzo laha Limpopo yi vula leswaku vulavisisi bya vona byi ta sungula loko swikolo swi pfula vhiki leri taka. Vapfinyi a va pfumeleriwa swikolweni swa hina. Already
nandzu lowu wu pfule nhloko ya xikolo leswi vulaka ku na vumbhoni byo khomeka lebyi nga endlaka ku na khoti ya nawu yin'wana nandzu lexi vulaka i ku na loko u tshuka a kume bail a xikolweni a nge he vuyi milandzu ya yena hinkwayo leswi a nga ti tengisa swona khota a ri handle na le xikolweni i ta teka a ri handle but a hi hleketi ku i munhu loyi a fanele a vuya a ta dyondzisa vana va hina because instead ya ku va dyondza va ta va ri na vuchava. Vaaki va le mugangeni wa le Makotopong a va ri karhi va kombisa ku vilela ehandle ka khoto. Nandzu wu hundziseriwe emahlweni ku ya eka vhiki leri taka hi Ravuntlhanu. Epimani Balo wa Mangu wa SABC eMankweng. Hi yisa emahlweni na mahungu ya Xitsonga. Kasi hungu leri nga rhanga emahlweni madyambu lawa hi leswaku ntshamo wa ku vhotela mpimanyeto wa tiko wu ya emahlweni ePalamende. Swi tikomba mabandla ya DA na MK va karhi ku va vhotela ku alana na mpimanyeto lowu. Loko mpimanyeto wo tsandza swi nga ha vula makumu ya vuxaka bya ANC na DA eka mfumo wa nhlengelo kumbe GNU. Sithole KP. Yes. Van der Merwe LL. Ja. Zondo SS. Zondo SS. Absent. Daniels MV. Yes. Freeman E. Yes. Matoba ML. Yes. Mackenzie G. Yes. Peterson JS. Yes. Rocky FS. Yes. Souls A. Yes. Takodin R. Absent. Van Veek SHM. Yes. Boshoff WJ. Near. Dana H. Near. Grunewald PJ. Grunewald PJ. Muhumelerisinkulu wa mitlangu ya television Duma Ndlovu u hehla maphorisa hi ku n'wi khoma va nga se endla vulavisisi. Ndlovu na vahehliwa kulobye vambirhi a va ri court ya Palm Ridge evuxeni bya Joni namuntlha. Bona va langutane na 10 wa milandzu ya vuxisi bya xibalo. Leswi landzela vulavisisi bya swiyenge swa Investigative Directorate Against Corruption IDEC na va hofisi ya xibalo kumbe SARS. Loko a vulavula ro sungula muhumelerisi wa le ka thelevhixini Duma Ndlovu u tshemba leswaku a nga na nandzu lowu a fanelaka ku hlamula tanihi leswi a nge swihehlo leswi mfumo wu nga na swona ehenhleni ka yena i swa hava. Well, not only did we say that we are not guilty, but the NPA and SARS arrested me and then started investigating, which is illegal. You're supposed to investigate and then arrest a person with a prima facie case. In my case, they woke me up and arrested us, and then they started investigating. And that in itself is illegal. And then also there are no merits to the case. I am very innocent, and we do believe that, you know, in the next sitting, this matter would have been dealt with. Ntengo wu yisiwe emahlweni nakambe tanihi leswi un'we wa vayimeri va nawu a nga pfukangiki naswona Ndlovu na vanakulobye va endle vuyimeri bya vulavisisi byo lwisana na vukungundwana. We agreed to the postponement because we have to go through their representations to see if what the outcome would be. And you'd remember that we have a stakeholder that we also have to engage, which is SARS, in this matter, for us to have an outcome on their representations. Mhaka leyi hundziseriwe eka siku ra vunharhu hi Khotavuxika. Ndlovu u tama a ri ehandle hi beyili ya R100 loko vahehliwa lavan'wana vambirhi va ri ehandle hi beyili ya R50 hi un'we ha un'we. Randi yi tsanile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo $18 .72, pound R24.26, euro R20.33, kasi pula ya Botswana R1.34.
minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $3,125 e-ounce, platinum i $970 e-ounce, nxavo wa oyili mbisi i $74.59 hi mphongolo. Kasi ndlela leyi gimeta mahungu ya namuntlha hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina ku ta landzela maxelo na tiakeni Mkhalani Riperile. Riperile a langutise leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini madyambu ya namuntlha ku langutele timpfula leti nga ta va ti ri kona kwala xifundzeninkulu xa Limpopo, Mpumalanga kasi na kwala KwaZulu-Natal leti nga ta va ti kha ti famba kwala ka 30% kasi loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Western Cape kona ku langutele moya lowu nga ta va wu ri kona kasi loko hi langutisa na kona mindzuku mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni loko hi langutisa kwala Northwest Free State kasi na kwala xifundzeninkulu xa Northern Cape na kona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi kha yi famba kwala ka 80% kasi na kwala Mpumalanga na kona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi kha yi ri kona yi kha yi famba ka 80% a langutiseni leswaku vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona kwala xifundzeninkulu xa Limpopo kasi kwala Mpumalanga kasi na kwala xifundzeninkulu xa Gauteng kasi na kona ku langutele mpfula ya tilo kasi loko langutisa kwala Northern Cape kasi na kona ku langutele mpfula ya tilo leyi nga ta va ri kona kasi na mundzuku na kona swilemukisa swi ta va swi kha swi ya emahlweni ku langutele mpfula ya matimba leyi nga ta va yi ri kona kwala Mpumalanga kasi loko langutisa kwala Northwest Free State kasi na kwala Northern Cape na kona mpfula ya tilo yi ta va yi kha yi ya emahlweni kasi loko langutisa kwala Northern Cape kasi na kona ku langutele rintshwa leri nga ta va ri kona a langutiseni leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Gauteng loko langutisa kwala Pretoria 20 kasi loko langutisa kwala Johannesburg yi ta va yi kha yi fambela ka 19 wa ti-degrees loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Limpopo kona maxelo ma ta va kha ku kufumela kwala Musina kasi loko langutisa kwala Giyani ka Malamulele kasi na kwala Botsoleni kasi na kwala Blinkwater kasi na kwala Kahlaneki na kona ku langutele maxelo yo kufumela kasi loko langutisa kwala Polokwane kona yi ta va kha ku kufumela loko yi langutisa Phalaborwa kasi na kona ku ta va kha ku kufumela loko langutisa xifundzeninkulu xa Mpumalanga kona ku langutele maxelo yo saseka ku kufumela Skukuza kasi loko langutisa Emilo yi ta va yi kha yi fambela ka 19 wa ti-degrees loko langutisa xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal na kona ku langutele maxelo yo saseka ku kufumela kwala Richards Bay kasi loko langutisa kwala adorobeni ra Durban na kona ku ta va kha famba ka 23 wa ti-degrees loko langutisa xifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi na kona ku langutele maxelo yo saseka ku kufumela Mthatha ku kufumela kwala Eastern kasi na kwala Gqeberha na kona yi ta va yi kha yi famba ka 24 wa ti-degrees loko langutisa xifundzeninkulu xa Western Cape kasi na kona ku langutele maxelo yo saseka ku kufumela George kasi loko langutisa kwala Cape Haggalas kasi na kwala dorobeni ra Cape Town na kona ku va kha ku hisa yi famba ka 33 wa ti-degrees loko langutisa xifundzeninkulu xa Northern Cape kasi kona na kona ku langutele maxelo yo hisa ku hisa Upington ku hisa kwala Springbok kasi loko langutisa Upington yona yi ta va yi kha yi famba ka 27 wa ti-degrees loko langutisa xifundzeninkulu xa Free State kasi na kona ku langutele maxelo yo saseka la nga ta va kha ku ri na timpfula eka tindhawu tin'wana loko langutisa Sasolburg 23 kasi Bloemfontein yona yi ta va yi kha yi fambela ka 25 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Northwest kasi kona loko langutisa kwala Rustenburg 24 loko langutisa kwala Mahikeng yi ta va yi kha yi famba kwala 22 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala Vryburg na kona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 25 wa ti-degrees hi leswi a mi kombile swona eka maxelo Riperile.